l'équipe Pichot. Représentative Pichot. Yes, merci. Le Kamam Chita. On a passé pasteur Claude Israël, c'est lui qui va faire la présentation. Dans le moment ça, on a passé pour la pasteur Claude Israël. Pai Senhor Jesus, bom dia, Benil. Pai Senhor, glória a Deus. Não contamos amanhã por presença na bela. Estamos muito contentes nesta manhã.